naroja to sari kaham tini ang naroja to mam phata khum khuno tini sari sakchang tolmawo khupor the thaisu sayek narin chomole bose chungjo to take tawo sipai to modoi tak bru resettlement o anai mam pandawo January no kha salchi do no kha bosi sasine bosi kholmawo agreement sai ong leimoni motewo se judi o ha singke tawo chu agreement sai paye no kha borsa tha ya ong tha tawle chin agreement ka hama kyong ani man no ha arin po tawo agreement ka hama kyong ma ya ong to bami singke aboro agreement o anai ma pandawo thangye sai ke phuwo agreement ong lai phuwo angpho ke ha bru representative delhi wo thangye to ne ha se aboro wo chungno breke kau khaya ha singke split family sa ka original ration card sa aka total wo plus khise naro bosa le 600 crore chi mai sui nai ye sapaya ma kaut mano tinio let mang than sin ke generationing card no ma se jai khe ni ye khe te o chin split family ba pandale ma po sa ya chung chore bai khlai taw ye to ne ro le ma po sa ya aba split ke bale breaking ma to phi je voter card nai ro mang chok se mizoram ni voter card mai binai ro mang chok wo se split family first cam ro khe phayo te split family se judi voter kroi ha si kam sahadu ta hang to bo chung khela ru be nai kroi o ye tong ma chung original na thi ne phi tong ye phota wole chung nolet market te ha si ke reasoning family no mang chok jai khe nai split family no le jai khe me ya hi se khe ye te o omi agreement sign ke ba split family ba mai shin to mosle to ba breke mai shin yang phi thang tripura government boro wo chin sak ka ba tha play game thunge tongo bole chung khatung ya omi tripura government se judi settlement no kahama khen nim chuke split family no police ri ko ye dai pre approval khenung tho abo se khya sing khe settlement la chin mam phaba pandaw la khok chi tongo chin split family ro pho gi sapa ye tongo chung pho je mai mon jora wo jem chang mon jora chung pho re lai nei nai chung pho original ron se breke chung na chung rowo no kha bosi khol february na thi klai ye haba hakle te bo te klai khiye rowo chung hor kundu klai mon slaiwo chung krila chi ong phi tong phi breke chung le mai mar mal mai phi mai ya breke chung chore be klai phi mai ya chung breke brila ne ma chin thi ai krida chung le chore be klai ne ma ai krida bambai chung chore be klai ma ai krin phi tong chung india nim sa ya da india nim sang to ket pam chung chore be klai mai yang phi tong om bo ye tini yo split family no se judi jai khe ya sin ke chin mam pha no ya pai pai han jora phona sing para ha ja sora asa para kem khong do khong sni man chi chu bai khlai ri gra ya nang khe je ja pho khe ja tho kriya thoi ke paim se borobo je ja pho settlement bru resettlement ba pandawa ain khe nai jai khe nai ba pandawa ye central government ba ain kha khlai ri mo join monitoring group tongo tin le join monitoring group le ma power kring tha ha pawmi tripura government chi ba tha political party boro ha sin thang phai ba ye omi chungkri pai meya bodi khela tini tripura ni political party role safi tongo jaga bang ma thangye ne nei nawo location bang ma sle nei nawo ye location ba slai phi to mayu brown khela tini asa parawo bosi nokha bosi khol phe broi tong phi ye main road pa phi ye electricity tong phi ye kahama ke location kaham phi tong ye local ni area ni bro asa para samma to ne ro pho lo ha boi pai phi ye non objection certificate rikho phi tong ye lo ha chungle bo asa para location le chungle na thi bru rong ba panda bru resettlement wa na ba panda chungle jagari ha ye signature ke phi tong ye tini sarkar le boi phi ya je local ni bro boi phi tong mo jaga wole sarkar le boi phi ya man se local ni bro boi ya ma jaga hakcha se thangye tre jaga na istamra nei se sapa ye tong phi ko bojama ain chu khatung ya sam ni asa para tong mo area nim sahan aronia habagra samo tong nero boye objection koyong ye bru resettlement ba panda chung jagari ha ngele tar su ye ri phitong phi ke ba bro ba accept phito ni mat mam bro bono khauchi phito no kha bosi kholpe bre asa para to sa phaimai bosai chung ongge abono sa no kha bosi kholpe bre mi yo hamya pho chaya pho thuine be thangne be le phe ha abro mam pha bura burchu ka ba ma thuisa phaimo smang lung to ko to mong karon wa chung asa para le bal jaga ba ise ya ye tini yo sil til aror para ni area ni bro boi kha ye chuno ri phi tong pho bro bodi ke chuno ke phia ong bau ye bojama ain chung khatung ya tini chini bua deklai mungong deklai je ja pho chung mong lai tho chung ma re lai nai se same to same abodi khiye tini bongo phawo pho
government location choice khe ribole chung jaga chak la ya hiye bar bar chung request kheo sapo sale ha abuduino except khe ne phong ha except khiya tining krunye brao aba bongo pha sam bongo pha taw chung location khe ri mo bai sampha jana bai jana sei aja nawo bale chung bot no kha no thai jabri jabang ta ke chung chau ya hiye ja kha bai chung no khe risti water connection for sampha se electricity for sampha se unke main road by for sampha ngai tung mo mano chu aro sam para ni bro for objection kroi ki chung no signature by ke rikha ye local ni bro pen to bui kha ye tung mo for tining government let ma sapi tung ke bui phi aman se tre jaga se nai phi tung ko para ni bro objection kroi ke ri tung mo jaga ba bui ane slate pa mi bui yang phi tung tre jaga le bro bui phi tung be objection kroi ma jaga le bro bui phi ma ya oye tomba ye tawa chini sa ka bo diki samung tang te o ta khurang marau pharau omi je jon split family phong tho split family ya phong tho chung chong ye ne malet ma ha sing ke chini sa ka bo diki game bang ma thunge te o game bang ma thunge te o omi tawa tripura government se judi boda chuno settlement ba panda wa habala ye bang ma tongo arke bala habala ya habala mi hinke ba split family rong ba panda wo list bat ma mi rikhu ma yang phi ska wo bale sapio tripura government je location choice ke mo jaga wo ni bro asu family thanai asu hu tongnai mo ni jaga ni list no rifai di tini khai chung no list rikhu ina himpi mo sa abo list ta chung ai pe singke tawlet mang pi tha singke second phase ma wo se no jai khena himpi thanang kha bode ke kausla ye tongo ong ba ye no jo to prathama ke khru di je na ye tongne role chin ba panda wo je zone split ong ye tongnai chungde split ong ye tongne rong ba panda sama kom ye tongo umba panda wo bru resettlement ba panda wo be thake political party ha suin thang phai ha omi chung delhi wo agreement sign ke phuo split family mai singe tomo ba panda wo nang ke ja phong tho bugrum deklai bua deklai chung mare lai nai kriye chung tong maya kriye bore ya nang ke chung public chung to ye pho chung protest ma khenai nang ke hunger strike khenai sitting demonstration khenai road block khenai je chini biska klai mole chung protest mo khenai se o bo ye no joto no request ke o prathama china panda ke sindi chini split family pho kahama ke kariye me ne nang nai judi se split family no je jai ke ma ya ha sing ke settlement longra ma ya sung nai chini mam phano ma chok ke settlement ke ne le chung khatung ya no kha bosi khol february ro wo dukho kanda kongsa phaimo se chung pho ong ba panda wo no joto no request ke o je jon bo video nu songnai ro le ya phangchim chudap nai di bo video no nayem chi di inchi pai pore wo chingke chuna prathana ke khru di bang balu ya je judi bo de ke solution kre to singke je nang ma biskang wo chung khelai nai biskang wo je ja phong tho asa para chiyo chung jat bai khura ya asa para je chung tong ni hi mama jaga wo chung tong ra nai bo de ke government se judi habala to ke